Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmatlı cemaat, mana biz Kırgızstan Qorshap aylandağı Muhammadiya meçhitinin cemaati. Bugün 27 sentyabr 2020 yıl. Allah Taala'nın rahimi menen, Allah Taala'nın jardamı menen bugünkü günde köp elimizin duası, jardamı arkalı işlerimiz sonuna çıkıp otat. Buna geçe bugün Allah Taala'nın hükmünden biz sopxanalardan patologlarını kağıp büttük. Ak tinike menen gürön выделениясын koyduk. Kuday buyursa öte ko çıktı degen oydomun. Mümkünçülük bolsa emi şu bir gün içinde şpakulovka kılıp alsak Allah Taala'nın hükmünden buyursa жақсы болот. Bu yakta daratkanabız var. Daratkanabızdağı mına bu da kalırsa kıyla kalıbına gelip kaldı. Bugün eşiklerimizden sırtlarının içine tazaladık. Kudaya şükür kıyla жақсы. Bismillahirrahmanirrahim. Buna daratkanabızdağın patologunu geç kemal bütürüp buna bugün rolik kılıp çıkarıp sizlerge көріп хабардар болып қойышыңызды хабардар қылып қойсақ тура болады деген шешімге келдік. Құда қаласа жақсы шығып тұр ба? Мына ақ жолтой болып, аппақ болып шықты, Құдайға шүкір. Qorshaptағы кири көшедегі Қуат акадағы бұл қылған іштеріміздің көп жардамы пайдасы тиіп атат. Товарлардың көпшілігін бардығын десек те болады, арзан қылып беріп атат. Құда қаласа мына şu günler içinde bir-iki jigitlerimiz Ariston alып беребиз dedi. Ariston'u koysak, anan kafilterді жабыштырсақ, ертең Құдай бұйырса, өнерге ешкі рамдарды koyuşumuz керек. Құдай бұйырса, plastikten bunlar tuvalet. Екі bölmölü tuvalet болады. Мына дымақоты менен болады Құда қаласа. Мына жерге раздевалка болады. Баяғында келгенде допу сопу қалпақ чепкен киімдерді шешіп анан бұяққа өтіп дәрет қылғанға. Анан Құдай бұйырса келешекте көп ар жерден, ар улуттардан дағатшыларыбыз келіп қалса, оларға дағы керек болып қалады. Bir жүніп болып қалады. Алланың жолында жуыныш керек болып қалады. Ыссы күндерде чайқаныш керек болып қалады. Ошоға bizim yerге мына душ қылабыз деп, ошол мына еніне 1,20 ұзындығы 2,5 қылып душ қана қылдық раздевалкасы менен. Құдай бұйырса şu bir-iki gün içinde o yerге plastik eşiklerini koyup alsak, anan bunu dağı sizlerge sonun kılıp videoga alıp tartıp çıkarabız inşallah. Bir tuğandar dua kılıp durunguzlar, albatta Müslümanların kuralı dua deydi. Şu dua arkalı uşul meçhterimiz bütülüp kalsa, soğuk günlerge kalbastan erterek cemaatga tapşırıp alsak inşallah. Allah Taala'nın razılığı için. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dua kılıp turumuzlar. Meçhitler açılıp kalsa gelingizler. Meçhitimize namaz okup, meçhitimize meyman bolup ketingizler. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.